Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku si Azman Kumel muhankam sui-sui senyusiakan Basilan TV. Viral ko itu dalam lahat basilan atau kan trending sikat manamal dalam lahat basilan ini nan wede baselko. Wey, pagi baselko ini nambuah amban kalagihan weke mon rakyat dalam lahat basilan. Meke sa wege magkalagihan bang ama miskinin ne. Mismo adayahanin magkalagihan manamal. Wey, kalagihan manamal basel koin pagi iya magantanan kuryente dalam lahat basilanin. Gelum laiten demikian nen gay paliring mi elektrik panten gay kita ngite bang kita hinabute mangan atau kan gay kita basa bang sangem gelum mi laptopin gelum mi cellphonein bang ganya light ganya kuryente maknanen. So ini pabisante ko ituhin bang seing gay inin untul. So kemon rakyat dalam lahat basilan ini nih pinagadagarden kami miyaan bang seingge taun tulye ne kuryente dalam lahat basilanin. Pagi painde daelaw niya usumog adab niya main pag song miyaan gadi sab niya bisa do hilabu mangan palem bisa do hinabute baya sa miyaan may TV sumogwa anen bang teka kapalem nen kuerwe balakal mot pagkasan hadja pandem. So say me matatoa pung tinai si dalam rakyat ne si lahat basilan. Paitunan si ini story hante kaam, suy hante kaam, pasalan ini kahapan song pateka dalam lahat basilan. Sumagwanin ngagad kaam, daraw ka magdayday pagge bahu program pihadya na takam bahu plano pihadya. So tasabutin we Sir Jim Saliman Hataman, pinatawag we ne sa miya nene baselko dalam lahat basilanin ini ilay si Agreco. Ini sabi ng buwan manager dalam lahat basilan ini si Antanan Baselkohin. En managerinin ini nan si Dusib Durapan. Nang buah ini magaantan atau akan nakura sin Baselko. Maknanen inin nakura sin magaantan ini Baselko atau akan maguntul kuryente dalam lahat basilan. Ini janan tebi ngadanta dalam lahat basilan. So Sir Jim Saliman Hataman, way pinalingan we me Baselko inin pihak office ne mismo. Pagi mismo magkalagihan bisa yene danta magkalagihan do kuryente magkalagihan do cellphone nen charger magkalagihan bisa laptop nen kuryente supaya tapag meeting dalam laptop sa miyaan duk me kumpanya ne yene menakurain. Sa inin me rakyat dalam lahat basilan ko ito may manene news tainin nambuan ban suy hap manama pinakale tu si news tainin pagi ngajanji Baselkohin si gobernador te dalam lahat basilan ko ne Sir Jim Saliman Hataman we inuntul we depostehin di alam pitu elo mapasong inin. Maknanen dalam pitu elo siya makatanggu insyaallah korupenya kahapan pinateka atau kan gini magpalem-palem letten bi. Dukta tila risa we Sir Jim Saliman Hataman ini gobernador tedem lahat basilan. Tinilo risa we gobernador tedem lahat basilanin ko ni Sir Jim Saliman Hataman manager sin ini basel ko tedem lahat basilanin. Bang we ini problemanen bang we kuryente di lahat basilan hingga na kauntu nelon haja si pagpalem-paleman. So sambung den sababan ka ekka poste magkaat ekka poste samian subay tahatul subay ginantian yan nambua amban sababan hangkan kuryente ten uspalem uskayat agen-agen ini makamakat may appliance system may kapanyapante si lumain sa oblo si pagpalem-paleman yan. So taimate me explanation delay atau akan reason delay pagi masinya kapinale pagi tati tebi poste tebi dalam lahat basilanin dumin pe basi kemon niya pe may kayu duk damikyanen bang may kahebaan yoy may kayu hangkan relax daw kaam da ka magdayday da ka mo magpost kasi ase ko ina tigite tebi dialem patainin pagitante kaam ekka mana malagpost sa bayo-bayo nene hap nene gehap duk kay kan na sageted hap sa miya nene tos de para si Baselkohin niya nemban man siya misa sa agen-agen gini may tatayma oy may Baselkohin may peddiinin. Sa yen ang buwan ban may kahapan sin Baselkohin lahat basilan bisan pe ini pamisara si siye. Saludo ko si siye pagi asal masi iye sa miyaan pagtrabahuren iye ro sa masi punguntul de kuryenteten para si kita bidumen do aja para si siye. Sebumbi hunit hinang Baselkohin. Tinukwe de umul den si trabahure. We pagi bang si ta kuryente hinabure maluyan hinabure magtoket ne kuryente mapito sikiten supaya elum gaepen niya. Kuya tak-aka bahumyan si barangay Parangbasak kaamban boy baka palabay at bogoma duk motole ruk anakne
ta kurente pagini heba poste butong lumabe iye salta wapate si waktu mi anak men ma safe. So ini nambuan ban kapeligruhan sin kurente na sa inggen bang siya magtrabaho si kurente atau kan si Basel College. So dahil sa bisante bigehap paagad kita bi pagitenero sa pagbisarahan me gobernador ten damikyanen duk mi manager sin Baselco damikyanen ko ne binisara ko si Kamlay agad-agad tebi ko bisa binisara sin gobernador tebi damlat Basilan ko ne Sir Jim Saliman Hataman paagad kita bi si janjiren ko rupain tinunay wede. So dum sa ko ne sinambat men dumen sa bahadja kita bi kalagihanin sampai service. Demikian sambat me pasuno penelingananin dumen isa Baselco. Ini mapasunuin pasalan signal smart globe pegetu dalam lahat Basilan lama manamal signalin. Nambuang ban kalagihan ko itu dalam lahat Basilan bangkyo mag-i-schoolin subay na internet no. Bangga na internet gigi kita pang-school ha. Pagi online class man ako ituhin. Demikian na magpe-Facebook gigi kita balita akun. Gigi kita may post may bagay may usbabin imban-imban bangga niya internet. Bisan pa niya kurente bangga na internet garong niya gunane. So say may matatoa kung tinai kalasahan may rakyat dalam lahat Basilan. Paagad kita bang sa ingi pagbisarahan de si tenged isab signal internet atau kan kahalan pag internet tabi dalam lahat Basilan atau kan signal tabi dalam lahat Basilan. So murah-murahan masih-masih ini nase-aseku bang sa ingi taon tulayatin kurentehin demikian enduk internetin supaya hapag Facebook tenbi. Kuasa mani ge patahaku balita tabi sila inin nambuay ng information baya pinasampay ko si kami niro inin. Importante manamal paagad kita duk suportante gobernador tan si kahap samian tapikir ne para si kita mahadjana ne gahati iye palihali kami men masih ati pikilan bang sa ingge kita sanyang niya kuryente tebi elew hapa mayam tebi TV ne elew hapa Facebook ten elew say demikian din isab magsukol si Sir Jim Saliman Hataman gobernador dalam lahat Basilan. Nambuang ban gobernador magmasuse dalam rakyat ne dalam lahat Basilan. Dug magsukol usab si kaam yan mong mayman balita te biselawinin paseron bikite duk tahati we me bangsate sandwe ga makahatihin duk sige ne magpost pasalan Baselco. Duk nagelo pagwa hugot den maghugot-hugot na jelewele pasalan Baselco. Sa murah-murahan pos billahi ako si Adman Kumel. Muhan kam suwi-suwi sinyo sa kan Basilan TV. Pos billahi pabalik ko salamin si kaam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.